تماشاوان نژاد هم باش و دزانه کل روجاوای کردستان و التوایی سوریه پیشکتین گرینگ تخومن هر ایداوی لروجاوای کردستان دنوزه تیرمه و حتان اینها گل کرد دست پیکر که به انگاوک نودا دست پیکرن و لگوری به انگاوه خواستریا دموکراتیک ایلان دکه ریبریه گل ساز دکه یا هری گرینگ جی چند روز بری قانسه بلند آکوش ده کسا پیکته آکردان لروجاوای کردستان هات ساز کرن و اب قانسه بلند همون رخصتون و پارتیین کرد تمثیل دکه ما خواستم که درباره پیشکتن روجاوای کردستان لبه داره جوارا روشا داویر را گهینن به اندام وی قانسه را هدتنا پیک بین و تش پیشکتن کل روجاوای کردستان دخوامینن به تماشاوان خورا خار بکن دوی برنامه دوی هف پیبینن ما نهادا میوانی ما هف سروک پی ده بود همان ده میده اندام قانسه بلند آکرد لروجاوای کردستان بريس صالح مسلم على بجرة مرحبا جوارات سلا وريز جبو تماشاوان انگشکی سر چاوا بريز مسلم نها يا هری گرینگه و که قانسه بلند حد ساز کرنج ده کسا هونجی تنابدانه پارتیا وجی تنابدایه و هونجی اندام به قانسه نه ایران کرنه به قانسه لروجاوای کردستان بینگا و کی چوا دست بکره بله وکون دزانن يعني جواك ما كرد لروجاوي كردستان قال لي ما يكرد روجاوي كردستان إذا دامك بر جرينج را دار بستوه ويا تحملناك كو جواك بر سريبه يعني وك بارتياك وك هيزك وك سازياك تانا نكان بريفا بمه جبروي هاوي بيوستي بيكتي كرد هابو يكتي رخصتن كرد هابو و بارتيين ما كرد جي دبن دسي وانا دادگيش نهابدو يك جوانا انجمن گلی روجاوای کردستانه بو دومین جی انجمن نشتمانه کردن سوری بو پارتی سوری گیش کد بن باسی وانان دا بون و وک ونجی دزانن وانا هر دو مجلس گیش نفدو هف پیمانه کی امضا کرن و داره جبر خواسته که و هف پیمانه یعنی پیوستی و هف پیمانه و دسته بلند یا کردن سوری هاتا آوا کرن جده کسان وقت هف پیمانه دا هاتی نساندن مکانو بو جوینا خواه یکمین جی ده 24 و مهه دا ملقامش لول دار خسته گاوه که دست پیکه بو گاوه که باش بو پشتی ویب در روژان جیش خواه ما خواست یعنی ام ده جوینه دا بمین وقت دسته بلند ام ده جوینه دا بمین حتانه که امکانه بن کاری خواه خوشک میکانیزمای پیگرگن تشتی که پیگرگن رخصتن پیگرگن هم گشکی بکن وکوی هف پیمانه سه کمیتین دبن دسته بلند را دبن بین آوا کرن یک جبو اولکاریه یک جبو خدمت جواکیه یک جبو دیپلماسیه وانا هر سه مکرو بون مخابن منو کن بو هین جوین تمام بکرا مجبر تش ندین هبون جبر وی هاوی املره نه اما و هر سه کمیتان جی آوا بکن ده تشته کو ام پی کیف خوش بون دوه بو يعني ده 29 ماه دا گل روجاوی کردستان بتوایی در کت لچه باجارو که گندن کردستان هبون گشکی در کتن 100,000 انسان در کتن پشتگیری خوش و دسته را آنین زمان ساز کرنه دسته بلند مشه که 29 ماه پیکاتن پشتگیری خوش ورگرد یعنی بله داخوی کرن بله خواسته که ما بو ما خواستم ناس بکن گلی من حتی چه آسته پیشگیری و دسته دکه پر باش بود 100,000 انسان در کتنا کولا هو قانسه بلند کجده کسا پیکته قانسه بلند کردین روجاوی کردستانه جبو سر ناوی کرده جبو کرده اون چه خوازه و سر مدل اگه هف کریه آنها بله يعني انها تشتهاني برجرينج دبي روشي آورتا دا واكون زانن شر لسوريا دبي واك كردي هم دبيجن خون گيشتي چونگانا الحر داره خون دمشه يعني لباجار مزن لدرو بردين و بي او هبو كو يعني وا خونه كوته مشاندن وا پفچونه كوته کرن و قصب صدان روجه صدان انسان تينا کشتن و تشتي زوره و وا زور دستی يعني وا وحشيتا تهلیکه هبو که باتا هرمن کردان جی یعنی ای پر دامازراندن وی دسته بلند جبو روش آنها قاسی که امکانه بن
ام جواکی خواب پارێزن ام نێلینن ku divê pêvaciyê êvar qasa xwendar yani pirxûn rijandin em kanibin gelî xwe parêzin. Tabii ew ji bo meselê çareserkirinê pirsgirêkê Kurd jî ew tiştekî duyemîn e lê ama ew jî em li ser gîştine hevdî yani te pirsgirêk ti nakokî navmerê me ditin. Heman fikrên ku Kurdê Rojavayê Kurdistanê çi dixwazin? Bele. Bele bele. Ev desteya bilind hev kiriye. Bele me li hevdû kiriye em xweşik zanin çi dixwazin û hetanî yani em ji her kesî jî dixwazin ku yekî dixwaze tiştekî ji bo Kurdê Rojava bike desteyê bilind ew mixatab e ji her kesî re yani çi dixwaze bira ji Çi ye ev xalî serekiyê vê modelê çi ye yani sibê ro Sûriye nû were dîzaynkirin sazkirin li ser navê Kurda ev desteya bilind çi dixwaze modelekî çawa dixwaze? berê gişkî yani ew rêveberiyê nû were avakirin divê rêveberiyeke demokratîk be mafê Kurdan bide naskirin em dixwazin di zagonê de yani mak zagonê distûrê Sûriyê de hebûnê Kurdan bi resmî bawakî distûrî bê pejrandin yani Kurd hene Kurd parçak ji vê civakê ne û mafê xwe jî wek netew hene yani wek netew bê nasîn di distûrê Sûriyê de di maka zagon de yani bê naskirin vaya yek û wê didiyan pirsgirêkê Kurd jî bê çareserkirin di hindir tevayî Sûriyê de yani bê parçebûn bê cudakirin di hindirê Sûriyê de bi tevayî bê naskirin mafê me jî bêguman mafê bingehînin tiştekî din jî heye yani na di vê merhelê de bi taybetî yani hetanî ku rêveberî xweşik rûdine tişne din jî hene di destpêkê de bu qasa zulm û zorê ku li dijî Kurdan hatî kirin yani ji 1946 de cerkî ku Komarê Sûriyê hatî damezrandine tim Kurd bêpar mane Kurd tim bi dûr xistine Kurd zulm û zor lêbûne erdên wan ji dest hatine girtine navê wan hatine guhertine pir zulm û zor li Kurdan bûye û wê ji hetaniha jî bandorê xwe hene tiştê xwe hene berê gişkî ve zulm û zora dibe rave ve yek û wana jî tiştê hene ku hîştî yani di civakê de hîştî mesela erdê ku hatî standin dibe wê çareseriyek jê re bê dîtin navê ku hatî guhertin dibe vegerin tabii meselê viqasa însan hene hetaniha bê nüfusun lazim e vegerin herêmê Kurdan gişkî bêpar hîştine yani sanayî lê tune fabrîka lê nehatine kirine wek em bibêjin meselê proje lê nehatine ava kirine wana gişkî dibe berçav bibin ji ber wî hawî yani va zulm û zora ku rabe xwestekê mafan jî tiştekî dîne yani berê gişkî ew zulm û zorê hene ku li Kurdan hatî kirin ew û bandorê hene ku hîştî ewna gişkî ji holê rabin belê warne telafî kirin pişta mafê Kurdan em bibêjin ku em jî mafê me netewî hene mafê me wek niştimanê Kurd hene di hindirî tevayî Sûriyê de bê parçebûn bê cuda kirin em va tiştana belê di navê yekîtiya Sûriyê de em dixwazin mafê xwe bingehîn bistînin desteya bilind ser vê mijarê bele hem fikir bele başa hûn reaksiyonê ji derve de çawa dine taybet ji dewleta Tirk piştî van pêşketinê li Rojavayê Kurdistanê reaksiyon nîşanda nerazbûnê xwe nîşanda heta Tayyip Erdogan got eger ku li wir statûyek wan çêbe em dikarin midale jî bikin û we jî wekî PKK endamên PKK nerxan bele em va reaksiyonê ku hatine nîşandan yani çi li Tirkiye divê çiwakî din dibe û çi hinek hêzê hindirî Sûriyê dibin em tiştana nerast dibînin ne cî de dibînin yani berê gişkî lazim e xwe ji we fikrê şûvînî xelas kin û bi taybetî jî rayadarê Tirkiye yani di bawerê me de nexweşiyek heye nexweşî fobê Kurdan yani fobê Kurdan pêketin ewna wek yani Kurdan bi çavekî lê dinêrin ku Kurd lazim e tim mafê xwe tir nebin hevdîtin tir nebin yani niha di axaftinê berêz Erdogan de tiştekî din hebû yani divê vek konseyê bilind damezrandinê xwe şaş e çi mena xwe ye damezrandinê konseyê bilind yani vay ku desteyê bilind ê Kurdê Rojava ku hatî damezrandin yekîtiya Kurdan ne Kurd hîştine hevdî ye yani ji bo çi şaş e çira ji Tirkan re rast e çira ji Eraban re rast e ji dinê gişkî re rast e
ده انسان ده کسته نجم هفته کیفی مران خواسته بید به دوستانیاک چه بود چرا که کرد نجم هفته ورقصه بخلکه چهتنه چرا تشتی کش خلکه رگش که روانه جدار وی کردانش هر کسی را روانش بو کردان چرا قدخه چرا شاشت بینه ده باوری من ده وا گوتن اردوغان بخواه حقارت کش کردان ره یعنی ده دیرو که کردان ده تم پارچه بون تکانو بی هنه کام بکری تکانو بی شهری نابخواهی بکی تکانو بی براکوشی بکی یعنی وی تشتی رواد بیننج کردان را ایرو کنسه که بلنده هاتی آوا کرنه دسته که بلنده ای کردان هاتی آوا کرنه رخصتنی پر کردان گشکی تیده گیشتنه هفدیه چه مروه هبه چه مروهی که مروهی پیر هبه دبه کیفی خوش ببه جبو که کرد سر شاشی وگرن یعنی دبه و کیفی خوش به اوی راد به عجزبونی خواهی نزمان و تشتی که نی درسته آدو یمین یعنی تو بار سبه حتی ایواره تو باند کی تدبی آزادیش گلی سوری راد خوازم دموکراسیش گلی سوری راد خوازم وقاسا ظلم و زور لگلی سوری دبی لازم وازلما را به چرا تو کردان جه دردخی یعنی چرا تو برا ببیشه بیا از عرب راد خوازم نبیشه از گلی سوری راد خوازم مگم کد امجی پارچگش گلی سوری را نه امجی پارچگش شورش را نه دست پیک شورش حتی نه آمد ناف دانه هنگ جه هیزن مخالفت ما بخواد دام مزراندن ام حتی ناجید نفدانم تیکوشی نخواد مشینه یعنی جبو چه تو کردان دخوازی عاجز بی کرد وقتی کد که آزادی خواهند که هنگ مافی خواب دست خون جبو چه عاجز بی و هم دخوازن آشکاره جی ببیشن یعنی ای ما واقعی کنه تینا آویتن جبو پاراستن گلی ما نتشتکی دینه جبر وی هاوی تکس لازم عاجز نبه و بتایی بتیجی یعنی جیران سوری لازم عاجز نبن اول وقت پکه که دوین تکلیه و پکه که چیه یا جون پکه که برز عبدالله وجلان چوا دمرخینش بو همش بو و همش بو گلی روجاوه ناوین روجاوه کردستان تنه چی معنی؟ بله برز عبدالله وجلان سروکه که کردانه بیگه من ریباره که کردانه فیلسوفه که کردانه ده دیرو که ده نل جمع جبو روجلات ناوین و جبو گل روجلات ناوین توایی لیدره که یعنی کس نکنه این کار بکی رو فکر خوانه فلسفه خوانه ایدئولوژی خواه فکر که خواه و هر کس یعنی جمع بیتر عرب جی پیوا گریداینه کرد جی پیوا گریداینه اما باید نکان تشتکی بیجن اما فکر و فلسفه ویجی ام جی پیوا گریداینه یعنی گلی ما جی پیوا گریداینه رجوع آوای کردستان پیوا گریداینه آوا گریدان فکری تشتکه گریدان ایدئولوژیک ای فکری فلسفی تشتکه اما PKK جی رو رخصتنه که رخصتنه ام PKK کسی PKK دهندری سوریه ده تنانه تجارا نهات ندینه جی یعنی جبر 10 سالم برای داج 1998 ده هف پیمان آدانه هات ماشاندن ورقص انسان PKK هبون هات نگرتن گشکی تسلیم ترکیه کرن و نه بس او هف پیمانال سری مجی هات ماشاندن هزاران انسان ما هات نگرتن جبر حساب کافرن حساب برنا جبر وی هایی که کسی که پیاده تنم بله اندام ما هنه چند نمی گرتی هنه پیاده ده سوری ده؟ پرن یعنی بر 5-6 انسانه که ما هست بس وقتی که پیواجوی نه دست پیکر 1550 انسانی ما گرتی بود بودرو میوان دابون حبسخانه وان دابون جمع استخبارات آن 1550 انسانی ما گرتی ها بود لیوانا پریان دم خود تمام بود یعنی لی پرسین تمام کردن و انسانها پرجوانا هات نبردن اما نها 250 که وانا تینا گرتون و تینا بردن یعنی نه تحبسه دارن مجموعه فهم کردن دوین ام فکر و فلسفه یا برز جلان دو پجرن پیبا گریداینا ام تشتکی دنه لی تکلیه که ما تکلیه ما ارگانیک تنه نه باشه که هبید یعنی پکی که جی تفگره که کردستانی هل 4 پارچه کردستان دوین خوازن خاصریت دموکراتیک وارد شکرن امیجی وساد بشن و حرکت کیش بو روجلات نبی کردستان یعنی که تکلیه که گل پکه که هبه چه پرس کرده که مثلا مینا کن گل برس مسعود بارزانی جوین پکتین پارتی دن هون رو دنین هردیتن پکتین گل پکه که جون هردیتن پکتین نه یعنی تکلیه ما وکر خستن تکلیه پیراتنا نه وکیدین مرحبا ما فهمه کم هر کسی رو رونن باقفن که نقطه قبل سر سکن کسی PKK ده اندر روجاواده تنانه وکو ترک دبیجن کسی که خوی چک دارده اندر روجاواده تنانه خویه یعنی ام کینه چنه امش کده هاتنه تیکوشنه امش کده دست پیکریه و انسان امجی خویه یکی تنهی ده PKK تنانه گی ای منه ای پیده نه ای تفده من رخصتنه منه سازی منه وجی مافی منه باشش بوی بشیندن یه مخالفت سوری کسی که دژی رژیم ناتا کوشینه دکن با آوای جودا
یعنی نکرد عرب سنی یعنی باوری و کومن جدا تکلیه چه آستیدانه و هون چه لواندن هرم بله تكلمة يكج يعني يكج هيمن مخالفات سوريا وك كورديناسيون الاجتماعي سوريا او عم يكج دامزير ويبن يعني دامزراندن يكجي عمبون وحتى هاجي تكلمة بيرهانا ويا دور 15 بارتي هنا يعني 15 بارتي عرب و كردان جي وك بيدا متيدانا بيغمان يعني انا ما في كردان قبول دكن يعني بجبر مخالفتك ديمقراطية تهوي بارتي تشاب و اي كومونيست او قشكي دناف ويدانا وانا قشكي يعني هناك بارتيان جوانا بده سالانا تيكوشين لهم بري في ريجيمي دانا يروك بارتي ما دست داي هفديه وان بافرا كار دكن و استراتيجية كماجي هي وقبول كرني كردان جيتي داي قبول كرني ما في كردان جيتي داي ام مخالفات نادرا وحتاني يعني انجمن اجتماعي سوريا وكون زن چنداكي برجي ديسا كونفرنسا كمان القاهرة هبو امشي تابعون ما جي دوستان لهما بريوني انجمن اجتماعي سوريا نخواستن که کردان مافی دستوری یعنی ناس کردن دستوری در حق کردان دواک نتو نپجراندن اجبو بیاویجی هم کردگش کی بیاکون هم شنداجی کشیان بلکه وابایاجی بهیست و شوپاند یعنی وکرا گاندنه اجبر بیاوینا پیوانه ما پیرانه و پر پارتی جهانه پیرانه و باشه جواکی سوریه دین وک دروزیان علویان باشه دین اسماعیلیان حتی خرستیانان دا اینستاندنه ما بگش کیان راه همش کسی ندورن و پر جوانجه ما قبول دکنه اخوا کردان و هنک جد بیجن یعنی با گاوین کنها ما آویتی جبو خسری دموکراتیک تشته کم علی روجاوا آوا کری دبی خوازی ماجی کنه با آوا بکره یعنی سیستم ماجی قبول دکن لهما طبی باید دمک بیگرگه باوری مده دم پیش مده و رو بری سوریجی کو دموکراتیک ببه وقت هم دخوازن تپرس گرگ نابر ما و باش جوا کده و حتی پارتی سیاسی داشی نامینن یعنی اما گوش کی یواک هفته بن ام گوش کی یواک پارتی و سازی و باش جوا کجی ام گوش کی سوریه نه به 10 سال ما به راجیان کردن در سوریه دا باشش بو در و تکلیه و چوان مینک با امریکا و روسیا یکتی اروپا ولاتین عرب ها بله وقت دسته بلند کرده وقت دسته بلند اشخار دسته بلند یا کرد نهاتی آوا کرنه يعني بيجمان وقت خباتي هنا كوماك كري وقت بارتي وقت تافدم وقت مجلس قال وقت مجلس الاجتماعي كردي سوري يعني چه خدماتي كبار بري بوي ويا گشكي نها دبنا دسته بلند دسته بلند جبو نهاتي آوا کرنه هن حطانها تتيكلي جدا نماشيانا لأما ميراثه كي خواه يعني وقت ما دهندري كورديناسيون الاجتماعي سوري ده ما قال لك خبات كري طيبتير صار صحيح نونتوي يعني وقت زانن كورديناسيون الاجتماعي سوري يعني زيارة من موسكو هابون من أوروبا هابون من تونس هابون من مصر هابون وانا قشكي من برسكريك كردي يعني زمانه قشكي عاجز بني خاناينا زمان نبس عاجز بني خود دباجرين يعني مسألة برسكريك كرد اندري سوريا دو باوكي ديمقراطيك شارع سر ببه و خواسته که ما هانا کو عم دویجن وقت دسته بلند ها هم داوینا ورته شارع سر کردن برسكريك كرد اندر توایی سوريا دا يعني اندر یکتی سوريا دا هر کس قبول دکه هزن در و دولت هر کس قبول دکه اما هانا که بین امریکا فرانسا يعني وای ناتو ادوین بلکی يعني داوی و اوجی قبول بکنه اونا کو قبول نکنه جبو خاطری هنا کان قبول نکنه يعني هناك دولات هريمي هنا حطانها ناخذن يعني تيكلي خو بامريكا را ينجي بيكتي اوروبا را دا انستاندن خمار لسر اساسي كو تنبون كردان قبول بكن ناخذن كردان پیش دا بدن تالي تشتي راس بمشنا يعني اوجي قبول بکنه